Mấy quay na ta kui khaliu maling mai YouTube channel pe chun re net la mai thon riu tare asai July tarik chui na pungu kum singnai na chui na padai The Gannphiu Mail daily local newspaper king in Samla the call Infal July tarik chui na padai Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR Khani Mar Women Union HWU Rilang na Assam Kasar District Khao Police Ri Marjabuan Gantum ta Fact Encounter Suna Suloi kan Meta Supreme Court resign na Inchup Maila San Sulau Khang demand su kan the Inchup Maila San Sulau Khang demand suna tat kai kan mai protest rally dai mul Wi-Fi playground khori Lau chuan khwang ru na khat khori ka haut na Peace Ground Churachandpur District ngan tat lau kan nei Mai pui kang dai rui ma kan mai mar chabuan kan thum khang inchup mai la san sulawu tuna demand suna really dai tat lau kan nei Assam Police laina mar mai chabuan kan thum lalung gawi mar lalbia kung mar khani Joshua lalram sang mar tai mar group tongri mai nu nei kanyu buban hills thang tat khang tat ba mai changkam khau auto rickshaw khori nim kan tongi tuna sa kan nei Assam Police laina kanyu goi khorui ep-57 rifle single barrel rifle pistol khani tamai thu asu inphang kani tuna sakan tonge kanyu goi ta Bhuban Hills Khau Special Operation tatkai megan khau kaploi tongi tuna sakane tiki ma kan mai kai khun nun khani mar organization nun rui Assam Police roi fake encounter suna kanyu ta suloi kan tongdi tuna sakane kumna police chongtan ti hai investigate tatkaina inchup metai phupa lokhang demand sukan the Protest at Kaiba Mainun Tairui placards called Justice for Every Citizen of India, Fair Trial Not False Encounter, Justice Delayed is Justice Denied, Stop Fact Encounters, Kani Fact Encounters is the Mother of Lawlessness, Jumai Latkang Hilauna Sinlian Kane. Inbu na protest rally Koterui, we demand justice, we demand judicial inquiry and Assam Police, down to na slogan ni Kaukane. KWOHR Khani HWU Rui protest rally that Laukan Metang Memorandum Union Home Minister Amit Sakang Churachandpur DC Khori Tikala Laukani Memorandum Khotema kan mai mar chabuan ganthum kai khang inchup mai la san sulau khang demand sukane New Delhi July tarik na patai Bharatiya Janata Party BJP leader Suresh Karamsi Nakhonri defamation case file sulaukan metang Delhi court ru YouTuber Dhruv Rathi ta court kaugongna kalamsa inthan khang samon sukanthe BJP Mumbai unit spokesperson Sure Karamsi Nakhon Thelaina YouTuber Dhruv Rathi rui kataman saigan sagru khau ban thauna sina suwi kumna corruption khau ka zawi tuna YouTube channel khau upload chulaukani tuna sakane Dhruv Rathi ta samon sumai order tai Saket Court Tong District Judge Gunjan Gupta rui July tarik ru na chekyu nung tipat kan tongi Nakhon rui Dhruv Rathi ru khau file sulau mai defamation case tong hearing tai August tarik churuk nung tat kai puni tuna chamde rui ti thai kane Suresh Karamsi Thailaina Dhruv Rathi tong video tai kasan su kasi khang kasiam kan mai video date tuna sakane Infal July tarik na padai Manipur Cabinet rating me khang tan phi tu ba mainun tuang ting mek tan phi hai rawngan dangka phai pedai ngan ti ta khang ding lau kan the mi ton decision hai budget session July tarik tamru na khatnung ka hau khang ru na churuk agendas ka phian kan me khau ka zau kan tonge Dr. Sapam Rajan Singh Information and Public Relation Minister Rui Chamla me khau mi tuang lat bam hai ti thai pat kan tonge Minister the Department of Labor tuang proposal khau minimum wage revise su khang ti ku kan mai tai approve su thei tuna sakane Cabinet's decision khau daily wages hai unskilled laborer khang dangka phainai chui na pungu khori dangka phai pedai khau ku kan thi semi skills laborer khang re phainai rigdai na ta chat khori phai pedai rigdai kudat kani kumna skills laborer khang re phainai riksanai na ka thum khori tingme khau phai pedai rik ta chat kudat kane inbu na managers principal khani vice principal khang re dangka phai thum tamru na ka thum point ka thum khori dangka phai pungu rik security kudat kan the tan phi ku kan me khau tai local authority employees strong daily wages phainai ringu na pungu khori phai pedai ringu ku kani part time sweepers ngre phainai rik dai bam khori phai pedai chui khang kudat kan the domestic part time workers khongkhat khau dangka tamru tibam me khori ringu na ka thum khang kudat kan the Dr. Rajan Rui Manipur dong lat lu khaurui kai lau tat minun khang kabiu ba mai tong compensatory crop package second phase approved sudati tuna sakane mi khautai farmers chingnai riksanai na kanai khang dangka ru na ka thum point tam ru crore allocate sukanthi first phase khautai dangka ru na ta chat point riksakiu na khat crore tipat kan tong thi tuna sakane Mida Khau Cabinet Rui Public Finance Management System PFMS Experts Recruitment Khang Sanction Sukanthi Mida Directorate of Treasury and Accounts Khau Tan Intuit na tan ngam khang riye tuna sakane Infal July tarik na patai
Manipur University tung incham na nun rui kanyu tung study khaw sukatok mai tong mak na incham nu khangkaram lawu tuna demand suna asai University gate ma khaw disturbance free educational zone demand campaign tat kai kan thei mi tung campaign tai coordinating committee on disturbance free educational zone demand resign at kai kan thei mi tung committee khaw tai University tung incham na khani usa nun ka saw kan nei protest campaign khaw tai Katrimayum Oken Singrui Manipur tung latlu khorui educational sector ta paina sukabyute tuna sakane Manipur tung latlu zan khau ban sin mainun rui educational institution azu khau sian demand suna katuak mai azu tipat lokan tonge kum nami ku mai kapang thang tong kan goi hai educational institution khau tu sulak ni mai thawi tuna sakane Manipur khau tung latlu hai rui class tat kai china tat kai ngam makane kumai rui Manipur state government rui educational sector da ngak launa ti su katuak dat ma khang sang wei kane Incham na nun jong protest kautai educational institution nun khau siandui demand sumai inthak lo khang incham na nun ti hai politicize ti sulau ma khang kum na ting kum khau raw ngan ting mik phainai chui hai lyric ti incham lo khang demand sukane educational sector khau na thu lungai mai siansin mai nun rui university ta sinbin mechiak favoritism khani corruption hai sulau ma khang demand sukane New Delhi, July tarik na badai. United States strong travel advisory rui India gong mai koi rui. Manipur tadruan ma khang ti thai kan the. US travel advisory thalai na Manipur khau suri khani terrorism kai me jang rui kung mai ariu nuk mai thong na ye tuna do not travel status khau lau kan the. State Department rui travel advice tipat kan mai khau India tong kabam kai me khau level kanai lau kan ni tiki kabam ka sa rui level padai lau na do not travel status khau lau kan thonge. Mi khau tai Manipur ni ka sa ba me. Advisory re highlights laukan maibam nuntai Jammu and Kashmir India Pakistan border Manipur khani central le eastern India tong kabam asa ka saw kan he Inbu na US advisory re union territory asa khoni taruan lauma khangti thai kan ni tikimi khautai eastern Ladakh region khani capital le tu ka saw kan mage India le Pakistan tong line of control LOC bam khani tourist bam Srinagar Gulmarg khani Pahalgam khawni tatma khangsa kane Manipur khawlatlu inthak makna patbam milung khaw level padai area khang launa tat lauma khang State Department ru US government employees nun khaw sa kane mi tongbam khawai special authorization kake na ye tuna sa kane Manipur ti high level padai lokan metai terrorist activities katup na patbam mebam mi tumai sangriye India tong North Eastern state khaw high terrorism khatni latlu katup na pat mai bame inbu na mi bam khau high crime kaza azu pat bame mi lung khau tai tourist site nun khau sexual assault khani terrorist attack ariu nu wi tu na ti thai kane kumna mi tong bam khau high emergency services in phang ku mai bame tu na sa kane Tamenglong July tarik na badai leadership workshop July tarik na badai nung Giant Baptist Church kau BCUI Baptist Churches Union India rit lang launa gai na intui na tat kai lauthi mi tong program kau reverend Zauzen Kang mai mission secretary RBCC resource person sulauna church leadership role lam kau dilau kane Baptist Churches Union India Partnership Churches Pastor Nun Gongchina Gonglauna program hai gai na tat kai lau kan the New Delhi July tarik na badai Center Rui Bihar kang special status Janata Dal United JDU Rui nai mai nu laukan makhe special status demand nu laukan mak mai khau JDU president khani Bihar chief minister Nitish Kumar Rui kalam thai mak mai ladau suna ramgoi injang jang na thai pat ni thei tuna sakan the mi tong lat bam hai union budget parliament khau phungpat ni mai ma khau sa indau kan chongi Lok Sabha election loi rak mai gan khau JDU Rui kan yu tung demand special status se kaloi na NDA government khau ka zaw mak mai ma khau nai kan chonge kumna mi tung demand haiti putni the to my NDA re promise sulau kan metang kan yu le incham na government form su kan chonge Pankaj Chowdhury Union government re Bihar tong special category status lam khau nuna lo tong ma gi tuna dola nai sa kan the mi da khau opposition Lalu Yadav resign mai RJD re Nitish Kumar da resignation ti khang demand su kan the Nitish Kumar ri Bihar minun ri ka haw na ba mai ti hai kara na compromise su thi man sai goi rin lum na ngam ti lau kan mai ta thau su lau makhi kamai Bihar kang special status phungwang putni tu na la rian su lau kan mai tai asai thu center ri nu lau mak bam thi tu na sana kamai resign su ni mai thawi tu na lalu ri sakane Nitish Kumar ri Bihar kang special status ti lau khang kum chingnai khotai ri sawgong kan tong thi mi hai Bihar kho ri Jharkhand kalang ti pat kan mai tang ri ye Tamenglong ting nai lon Dui luang bu tarik na pungu. Lau chuan ting rai na ye, kalan nai na ye, ting zin muak na ye, zing bang ting rai na ye. Dui luang bu tarik na churuk. Lau chuan kalan nai na ye, ting zin muak na ye, zing bang ting rai na ye.
The Gannphiu Mail Cham khatni advertisement Solauni make a goi rui 9873658872 khao alam launu we khatni subscription Solauni make goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khao alam launu we mai goi na king chui na king lau mi khangta gui khaliu maling mai YouTube channel betun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da la kho thun ku the